botshabelo. Es ke la nketsang jalo mang batho ba botshabelo. Hai. Ntene ke tlo le etsa ona o jane ke sena motho. Ne ke tlo le suna re le tswe di love gout mo. Le phomolong ba tswe di love gout. Nkile ka ruta ka re runa dintho tsa runa modimo di beya ba profeteng ba hae. Ke phete. Runa modimo beya dintho tsa runa kae? Ba profeteng ba hae. Ka go tsana o ka dula fatshe ke tlo tla wena o ska ba searcha di beke tsa batho. O tla kopana le di condom mo. Matsuso di preletsa ka di fail hle. Mbale buka ya Samuel wa pele chapter 1. Phumula ka speed hlosoka. Le tsotse ba galo di chekile. Samuel wa pele chapter Moshisha ona le modumo mo. Samuel wa pele chapter 1 verse number ke etsetsa le batho ke tse Samuel wa bokae chapter 1 verse 4 no verse number 12 ere ha a se ankile nako e telele a ntse a rapela morena Eli anna a tadima molomo wa hae Anna o ne a rapela ka pelo a ntse a bebenya molomo fela empa lentswe la hae le sa utlwahale ka baka leo Eli a hopola hore mosadi eo o tailwe hona le motho a sa utlweng sotho mo le sutla ka fela sotho okay Eli a hopola hore Anna o etsa jomba tsonane buang ka fela ha o sa bui ko wena le tawa I'm sure Eli a hopola hore Anna o etsa jwang o tauwe verse number 14 yaba Eli o re ho yena o tla tawa ho fihlella ne a ko hlaphelwe botaweng bona ba hao ne Anna a araba a re tjhe ke verse 15 a re tjhe mongaka nna ke mosadi ya tshwenyeileng now ya pele ntho ke batla re understand ke ena before ke tlo le jwetsa why ke rata nka monehelo ha ke kena ya pele Anna ba ne ba ya kerekeng le monna wa hae Elkana jwale Anna o na sa tsebe hore dintho tseo a di hlokang di se di tlositswe ho ntate modimo se di bewe ho mang o mo profeta buang le nna se di bewe ho mang o mo profeta ke kopa re phete hape Anna o na sa tsebe hore dintho tseo di hlokang se di tlositswe kae ho ntate modimo se di bewe kae ho mo profeta now that is why Anna ha fihla kerekeng a fihleng a rapela a ithapella because Anna na itjwetsitse hore yena ha tlile kerekeng o tlile ho ntate modimo Anna na itjwetsitse hore yena o tlile kerekeng ke kopa mpho ngugulele scripture se reng ruri modimo ha etse letho ntle le ho senola morero wa hae ba profeteng now ya pele Anna did not know hore ntho e tletseng modimo ha sa le responsible for yona ke kopa ho pheta hape ntho ke le rutileng yona be ke fitileng ka pelenyana fela be ke fitileng ke itse ke ntate modimo yana e mama ke mang yana ba tsalane ke itse ke ntate modimo morutu kae pastor o teng ntate modimo a etsa Jesu ne ke kopa ke le thusa hape bana ke a tswa le na le stress le a lebala le na le banna ba le tshwenya le basadi le dinyatsi tse le sukudisang
ema hodimo mo ke ntate modimo o nkile le yena o na le mosadi mathata a ya mangata so that is this come displayed one so ntate modimo a etsa morena Jesu ha qetile morena Jesu nyolela hodimo morena Jesu a etswa ke ntate modimo a mo roma lefatsheng ha mo roma lefatsheng le a hopola re badile Luke chapter 4 verse number 18 mo Jesu a bua mantswana a re moya wa modimo o hodimaka o ntlotseditse o lokolla le o fodisa le a hopola batswana now phodiso ntate modimo o inkile ho yena a ifa morena Jesu deliverance pholoso salvation healing kaofela that is why ha ona mo modimo ana fodisa batho teng but batho bana ba fodiswa ke mang ke morena Jesu a ke le bueng le nna bazalwana batho bana ba fodiswa ke mang ntate modimo a le kae a le teng mara sa hlole a etsa later because that responsibility na ifile mang morena Jesu then morena Jesu a etsa a fodisa ho fihlella ho Matthew chapter 10 no not ho Matthew chapter 8 chapter 4 verse 18 if I'm not mistaken yes ke yona chapter 4 verse 18 ke gola e re Jesu bitsa batshwasi ba bane ba ditlhapi bo mmekele balelo mama ntho o se dineo wena una monna a ke tsebo sokolang go bala Bible motana le monna ke yana a bonile a ituma maleme mama kgethe ke a ithulela verse number 18 Jesu o bitsa batshwasi ba bane ba ditlhapi ya re ha Jesu a sikale letshala Galilea a bona bara ba babedi ba motho a bona bana bara ba babedi ba motho ke gola ka bana ba motho ba motho Simon ya bitswang Petros le Andreas ngwanabo ba ntse ba agela letloa letsheng hobane ine ile batshwasi ba ditlhapi ka speed a re ho bona ntshale morao mme ke tla le etsa batshwasi ba batho a re ke tla le etsa masalang batshwasi ba batho a re buela go qetela a re ntshale morao ke tla le etsang batshwasi ba batho date pheko le tshepiso bekeng e tlang ha ke ka tla ke re ke sena ditlopo hodimo mo a ke tse o tlo etsalang ka lona o ka tshepiso ha ke ka fihla ke re ke sena ditlopo mo ho le lefifi ka ra ke re ke tse o tlo etsalang a ke tse o tlo etsalang sefapana now Jesu a kopana le barutwa ba hae a bitsa batho a re o tlo ba etsa eng batshwasi ba batho now ke batla bo brother ba babedi ke ai bashimane ba ka ba ke ba ratang bana black and white a kopana le baraba motho a re ho bona ntsaleng ke Jesu a re etsang jwang ntshale morao ke tlo le etsa batshwasi ba batho then how bala Matthew chapter 10 ka speed mme wa ka re Matthew o dina bala verse 1 Jesu o kgetha ba 12 hoba Jesu a bitse barutwa ba hae ba 12 a ba nea matla a ho leleka meya e ditshila le a ho fodisa mafu le malwetse ohle a ba nea matla o ba fa nthwane eo ntate modimo a namfile yona le hopola batswana now hona le mo Jesu ke sa re ke bukeng ya John chapter mamang mo Jesu Kriste a ba kopang a re ntukulleng ke ho ntate le hopola batswana a ba re ntukulleng ke ho ntate Jesu a ba re ha se ke fihle ntate ke tla le romela eng moya o halalelang a loko Jesu jwale o sa bitsitse batho bana le ngutla batswana now dintho tseo batho ba di batlang ha di sa le yo jwale ho Jesu ho morena Jesu o sa di file mang
o sa di file barutuwa ba hae e se le bona ba fodisang ba lokolang ba etsang eng barutuwa ba Jesu ya ke upa bo brada ba bang baruta ba morena Jesu now sheba ntona e operate jwang e qadile kwa ho ntate modimo a efa Jesu tlo Jesu morena a efa Jesu a efa barutuwa bana ba efa batho fihlella e fihla ho rona ha ke tsebe he ho nna ke o feel a ke sho bazalwana a ke sho mara a ke yo a ke yo o fihlella e fihla ho rona ho baruti jwale it's just that baruti ba nkile dintho tse ding ho morena Jesu ba tlohella tse ding ba nkile ho rera ba rera mara ba tlohella ntho Jesu a yentseng ya ho fodisa ya ho lokolla. That is why ho bala Bible ere Matthew chapter 10 verse number 1 ere a kgetha ba 12 a ba nea matla a ho fodisa le a ho lokolla e ba le dineo hoba Jesu a bitse barutuwa ba hae ba 12 a ba nea matla a ho leleka meya e ditshila hangata barutuwa ba etse eno he a ba nea matla ho leleka meya e ditshila le a ho fodisa mafu le malwetse ohle le a ho fodisa mafu le malwetse jwale ha e sa etsuwa ntho ho fodisa ha e sa etsuwa ke morena Jesu ha e sa etsuwa ke morena Jesu e se etsuwa ke barutuwa ba hae le bona barutuwa ba hae le bona ba hlokaetse moya wa bona o robala ka khotso bo Petros ho so setse bo mang bo November now here is the problem dintho tseo bana ba modimo ba di batlang e shapa bana ba ntate modimo mo amen if bana ba ntate modimo ba understand hore ha ke re ke o neya le hlohonolo kapa ha ke re ke release tšhelete hodima hao if ne le understand hore ntweno a se papadi because dintho di neleditswe rona morena Jesu re file tsona ho rona re etse jwang re di fetisetse ho lona ke tsebe ke mang ya buang jwale ka re tshwere ke ditimetwa ho rona re di etse jwang re di fetisetse ho lona that is why kwana no kula o no sa tsebotsa mang he o pakile ha monate o motle jwang e ka renka o free wa tseba o tla khona ka la mastututu wena mosadona na sa tsebotsa mang next maobane next a kula bohloki yena na bua radio ke a tswa lona batho ba phute wa ka a le mamele radio ke yena na kula le motlwile ke yena na kula re yena o tswile kana o itse o tswile sa tsabotsa o tsebotsa mang ke tsebile o ile ke o ile bethe ke re fitile ya ba ke tsebotsa mai jwale mamele o fodiswe ke mang le tlore ke morena Jesu ke a tseba nna ke a tseba le mpatla le tlompalla nna ke a tseba le tlompalla no o fodiswe ke a tseba ha le ba tlompha maemo a ka next le nhloile no o fodiswe ke morena Jesu o na le kae morena Jesu face stream maobane na le siko nna ke a mmona o tsamaile barutwa ba ntse ba phela re ke a lesia ke a ho ntate now ke mo rapeletse o fodisitswe ke Dr. November dula fatshe au si tlokwa he wena motle jwang he o re tankise ke na le motho ke nonki ke mo rapeletse maoba o fihlile ke a ke sa monkele hlong nyana tje
ke bona ka o tauwe maruno tauwe o no tauwe man he wana motle man a gore ke tshwarelle fela ke teste gore jwang Mamruti te a re qeteleng ya ka rapella mosadi yo mora wa hae ke ane moshemane wa ka tlokwa ke mabitso la Thapelo tlokwa tlo yes boy Thapelo Boloi ke ba re ba nkile kelello ya Thapelo e sa le ngwana ba nkile kelello ya Thapelo ha e sala lahlelwa ke kelello nene Khale a ntse kena sekolo o na le normale o na ntse le normale o na le normale fe ana kena sekolo ke gola ka ana na le 6 years ka ile khona re bona bothata a luza kelello ma bona ke mo rapella Boloi ke ba re ba nkile kelello ya hae ha o so be le phapang ho moshebe e teng because fanda gale na o senkitse fela wena Thapelo o tswile jwa a re hantle na se motho a bua butlape ha se motho a buang ha tse bua hantle ka ba ha se motho a buang o tseba ho bua but ha ke mo botsa dintho ha ngarabe ntho e ke mmotsang yona ha ke mo ha o arabe ntho mmotsang yona but tsatsing lena o arabile ntho eo ke ha ke ne ke ba rapella maobane Boloi ke ba re ba nkile kelelo ya Thapelo ke be ke re ba e kgotlisa ka mo jwetsa gore ngwana o tlo ba right if o sengwe sa tswile se le bua ho tlo ba le phapang e susang o tla e bona Now, I'm going to show you something. I'm about Mamuruti. Tlokwane wena. Yena ne bile re wa hlanya e. Mamuruti. E wena. Ha wena man. Yena ke na le epilepsy. Yena na la bothata ba epilepsy na wa full time. Adula awa vup adula na le bothata ba epilepsy ke yana na bua radio nga rona wa le mosebetsing a theohetse a le busy ka di patient tsa a ba wela fatshe a ge ana le epilepsy ka mo jwetse ka rauna epilepsy ke spirit ka mo rapella wa bua basadi ba 4 ba ntshukudisa ba sa batlo bua mara ba qeteletse ba tswile o kile wa hape a ke sowe na hana mosadi mosadi wa monna o ile ba molahle le nna neng ka molahla mosadi a tla ba ntse a gea ditshebeletso tsa masepala di etsa jwang sao sa nna ke se rate ba sala so now ke batla go bontsha something because I'm about to close o rapelletswe ke mang morena Jesu a le kae a le siko because ntho ya morena Jesu o ineleditse now problem ya lona ke ena he e le shapang kaofela including le batho ba leng gala ba kena kereke mo dula fatshe ngwana rona o motla utlwa ne re tla buisana ho ja maru me maru ha ba tsona modimo entse dintho le ntho nkwana ke ka mone re le teng ke ka pele phomolo le phomolo ona le batho modimo ba thuseng haholo that is ba leng ka rakereke now here's the thing Jesu o neleditse barutwa ba matla a o fodisa le a o leleka meya e ditshile now ke ena ntho le shapang ha ke leleka meya e ditshile ke ba neletsa ke ba leleka ka meya ke ba leleka ka ntho eo ke fueng ke mang ke morena Jesu because ke go pompa le scripture sa Amos ke Amos chapter 3:7 ke la tata lona ka spiti bana be soretse be o fitela pele
ha ke rapella batho kwa nthong matsoso ke kopa reptiles tsa itselo oli na le mme mongwe ke mo rapelletseng a kula ke mana le teng ka la boraro ana tsamaya ha bohloko itse ke mo rapella mme mongwe a kwata re he ntwe a re ke mo tseba motho a re ntwe tsena so a so e bona a kwata ngala a ngala ha ke qeta ho rapella mosadi e mongana wa kula a sa tsebo tsamaya hantla ke mana le teng o ne le teng tlokwana ne le teng le yena ne le teng a kre o mo pula mosadi o no ila banga e o la ba le yena go rapelletse ke hopola wena bothata ba ne le ile le noka ke re tsoka ke la ka ba ka lengwe le be nyulwa jela tlo mosadi tuwe tlo yenwa o na tsamaya ka di-crashes tse pedi yena fela ke bona ntse a di tshwere jwale ba o se o tsamaya tse kgolopa gape a ke go ya le ke dutse fatshe le ke tsamaya ka go ba ke tsamaya distance o ya ma dikerekeng o dutse nako e telele mare o no na le bothata ba eng ba ke la ka ba ka lengwe le keta go notlela monyako ke be ke wa jwale lengwe le na dulwa jela ka noka mosadi yana ane ke mo rapelana a sa tsebo tsamaya mme mongwe ile a re a ga o se bone ntho e tjenana mosadi no a tsamaye tjenana ile ga go mme o ya ka e tlola a ba etsa letso ena foka letso a tsoka a kwatetse e mong ha fola God bless you ke atla tlo rapelape a kwatetse e mong a mabatla le ke yana o tla o tlise bopaki ba ntho a e bone bosigo go betse ya monate o ne na le motho a na kula pele a sa mmone ke ma mme Matsale ke mo rapelletse le yena mme Matsale hello my baby hello my sweetheart am I here o tsaka na go mo tshwantse le ke le thole le banna ntho e seng ye le etsa le ke itse a ke go itse motho wa ka ke lebetse mamela jwale ha re qetelle mo bona go rapelletse le wena eya ntate ho etsahetseng bosiu bosiu ka nnete ke robetse ha ntse ke robetse ka utlwa motho a dumaela ga bohloko ka ba ka tsosa bana o dumaela ke o va ka bohlong a etsa jwang a re ka botsa bana e bana le robetse jwang bana ba re nkgono gona re robetse gantle le a e utlwa ntho e ba re re a e utlwa e etsa ka tlong ka tlong e opelwa e haholo ke atla wena ka nako o rapeletse foeng yona na we o kae mmao hayo no o tlile le mo wena ko rapeletse ka labokae ka laboraro e ne ka nkgono wa gale tlokwana e ne ka nkgono wa gale ka laboraro o mopola na le jwang ka mahlong o ne le jwang ka mahlong ne ke na le magopo a snacks nkare ke Asia itse ke mo rapela Boloi ke ba bua ba re ba mo kentse seqetho ba mo sentse sefahlego ha ba batla a sebetsa ba tlamme bophelo ba hae bona o jwang e kae phapang e ngata haholo cause lo seng ke bone gore ke khutla cause ke motho a light nna so ke bone nkare skin sa ka se khutla the way ke se tsebang ka teng o re thank you so mmae o motlise ke re ke mmae ne le mophutha wa ka ba tloela ke re ke maro kgotlile ebile bana ba tlise diaparo ba tlo di tsoselletsa ba teng ba e fandaga ba teng
Mamfuke. Ke ane Mamfuke. O na tlise diaparo tsa a re yana go tletse kerekeng ya hae e bile o ko tlokwane maiskate. Matha Mamfuke man. O no le teng ha ne ke rapela ausiane. Ya papa. Ke lona ba motlise. Ke rona ba motlise. Boloi ke ba bua ho yena. Ya papa. O ntse o hopola. Ke ntse ke hopola. Ke o no tlise diaparo tsa hawe. Ya papa. O re ke di etseng. O di hlononofatse. Hobane Kgale ke sa di apara ntse ke le Kapa. jwale o itse o batlang o kgutletse kerekeng full time. Full time ke kopa spell sa ka. O itse go pa spell. Re tla go fa sona maiskate. Mamfuke ka nona le monna. O ne re tla buisana. Now, are qetelle he. Shapela ntate moruti matso. Okay. Now, ke ena ntho ke tlang ho yona he. Here is the problem bazwana. The healing kaofela tse etsahetseng phodiso a di a etswa ke morena Jesu. Ke kopa ho ipheta. Guys, eketsa stulo man. Double stulo man. Double stulo. Asara, double stulo man. Se white. Ntsheba bazwana, di phodiso ha di a etswa ke morena Jesu. But ntho morena Jesu a yentseng go etsang ke ho nka matla hae a wa beye ho nna. Ntshebe bazwana please. Di phodiso ha di a etswa ke mang? One ke hlalositse ka re ntate modimo nkile responsibility a ifa morena Jesu a inka a ifa barutwa ba hae barutwa ba inka ba ifa boruna le mambetso tsana. Now here is a problem esapang lona ba pholoso. Ke mang ya kulang haholo phamisa letso ya kulang ke re ke yana bakudi ke re ke ka he mare ke a sebetsa ba tseba okay tlokwa okay ke kopa bana ke nke bana ba bobedi ke atla o tse mophuthe wa ka wa gale o ntse le kae Limpopo. o ntse le Limpopo Ke hae o gotletse Limpopo mara ke khutlile no. o gotletse Bloemfontein Yanda. le no re jwetsa le tsamaile gore ntate moruti ha ke yo ke tlabe ke le siko ke gotlela Limpopo so that re tsebe Yanda Timruti. o tshwere ke Yanda Timruna le ntho ngkhama e kwala dipepi tsa moya. Ke motho ha asthma o tloa gale. So but since from last week we soon le ntho ngkhamanya dikwala. e kwala di-pipe tsa moya Ke be ke o ka re ke fellwa ke moya klar. So ke ile national ka makgetlo le la ba gago ke tlo khutlela. So but ha ke fumane thuso ke a bona gore ba o file eng ba mphile dipilisi mo di Panado mo di pompo tsa di asthma di kae di teng ka komane. ke ma dutseng pela ya ntle le ntho tseo di kae ska ntsha ntho tsa o tla tloa go tswa le ntho tse tseno sa batle re di bona Di tshwere bophelo ba ka ntate moruti. Goba ha ke sa na tsona ke a kwaleha. o tshwanetse o sebedise ntho tse every time Tsene ke di Panado. okay tsamaya asthma
Sure, Novi. Why le mo kentse asthma? Hle motho ena o bohlale. O bohlale. Ke re botsala go qetela why le mo kentse asthma? Ha re batle a thuse bana ba hae ke Ke re dintho fela. le mo kentse asthma jwang? Re batla a shwe. Le mo kentse asthma jwang? Le kentse jwang asthma? Hey, asthma ena re itse rona re mo kwala moya. Mbitsetseng ba asthma. Mbitsetseng ba asthma. Mbitsetseng ba asthma. Ba ba kae? Ba bararo. Lona ba mo kentseng asthma. Le ba kae? Bararo. Le dula kae? Re dula hostel 1. Hona mo Bloemfontein. Why le mo kentse asthma? Ai. Mosadi ena wa re sitisa ka go rapela. Mphe oli le metsi. Re mo tlatsitse asthma. Ke tlo le ruta ntho nngwe then ke le bontshe sanse. O tlo hlatsa asthma. Setse letswai. Modimo ka ke rapella metsi ana. Hona le ntho le mo kentseng yona e ditse mo e sebetsanang le yena. Nwa metsi ana le e tsweng ntho ya lona. Ke batla is mphe glove. Aitso. Mo fe metsi yana hape. Ke yana a ntse a le teng. Aitso. 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 A se ka la tshwara letsogo. Aitso. Go mama ka mangwe. Ka speed. Ka mangwe. Hlat. Aitso. Metsi a mang. 1 2 aitso. Ke ena. Ya tswa jwana. Tshwela ska ba kwenya. Lenze. Insane. Ska la ntshwa. Aitso. 1 Lenza. Intse le teng kapa itswile. Ha e sale. Intse ya o qetela. 2 3 ke ena. Tshwela. O fe metsi a modimo ka ke rapela metsi a. Then be ke qetile and then mone senta tska bapala. Ya o qetela. Ntwele letso. 1 2 ke itlwe ke ena hapela o qetela. Tshwela. Le a tsamaya mo lekoleng kaofela bane ba mo kentseng asthma le ba mo kwalang di-pipe bosigo. Ha re sa tlhola re mo tshwara nix. Ha re sa tlhola re mo atumela nix. Lena ana re qetile ka ena. Le nna na le qetile. Ne le re le mmola yane. Na e tlameha o tsamaile mahoba bosiu. Ke a re mo kwese re mo gamme a qhoma a re fire ya ba ga tsa. 1 2 3 4 kuba. Thola skipa. Ntshebe o bona o thoka. Ba bararo. E ka ntho le ditse sefulong. Ene nkgama ka re le leta ha le sale. Ne le bela. Ne le bela mo di-pipeng. Asthma yona no utlwa o no kwaleha ha o etsang. Ha nka stress ya fela. Then but sepatala ba masofo a ka hana masoba. Ana maso. Phamisa matsogo ntate modimo lokolose. Le tsamaile akere? A ke tsamaya. Ne ke ipatile. O ne ipatetse? Ne ke nana o mpone. Bula masoba ka spiti matshofong a hae. Lokolla matshofo. Ntsha ntho tse di kentse matshofong a hae. A bulehe. Etsang! Ntshang!
O eng wena no ipatile o eng hae? Ke maagisane. Molokolle. A ke sa batla be le asthma. Le asthma di nkile. So 1, 2, 3 kuba. Amen. Ntshebe o bone mang batho ba kae? Ke nkgono wa ka next door. Ausi. Papang e teng Sefubeng. E teng ntate moruti Wa etsa haholo. etse Sefubeng. Ntho e ne e kwetse mo e tswile. Ona sebedisa ntho tsena tsa asthma. Ke tsa asthma ba ratang ho ikudisa. Le tla tlo di lata. Now, tlo ke le bontsha ka speed. O na le mo re yang teng. O tshwere ke mami. Mangwele. Ye leng lena jwale se le huleya ka o fela le tjena le letsoho. Le a huleha. Ha ke sa tseba le ho kobeha. Le ho tsamaya bosibu ke Le hulehile. baba. Ha ke kgone ho tsamaya hantle. Ha sa le ke ne ke wa. Ke ile ka wa. Landia e ka re le ha ke tsamaya le re gwatla ke be ka re le tswile. Jwale ke huleya le tsoho tjena. Ho botlo huleya le menwane na ka mo. Jwale lena ka mona e ka re ke tshile mo ka hare. Ene lena e ka re ke na le ntho e ka re ha ke tsebe ke bolo ka fo ke mo. Le ba kae? Le ba kae? Wa le bapala nkgono. Wa le bapala o ya. Wa le bapala o ya. Wa le bapala o ya. Wetsa. E ka re ha ona ntho mo le ngwe iketsetsa yona. Wetsa. O etsa ntho mo le ngwe. Yetsa ntho ngwe. Mphe glove. O iketsa ntho ngwe le ngwe. Tswele moloela ntho. Ya. Le enyae. Ke batho fela. Okay. Se ke le kganyetse ne. Le antella. Le antella. Le tswai. I'm going to be very angry Sefapano. A ke tlo dina le batho ba bangata mona ba ntshodisang. Lona wa tswa Boloi ba ntellang ke ba etsa tjhe. Bulamlo. Le ntloela hampe le mametse. Le tlo tsamaya. Le a tsamaya. Phutang ntho tsa lona. Ka speed. Molokolle. Phutang. Ka speed. Phutang. Phutang. Tsamaya. Molokolle. Ka speed. Ke le ruta ntho ngwe e qetile mo. Le shebe deliverance e etswa ke mang? E etswa ke mang? Ntate Morena Jesu teng. Ke kopa le ska la misunderstand. Ha ke re Morena Jesu hayo. Ha re ska ra dumela. Ke re o re file responsibility. O etsa jwang batho o re file responsibility. Molokolle. Ikotile. Ikotile. Ya. Le a tsamaya ka tsamaya. Tsamaya. Wa ile hula loto la hae. Sa batang tsa mona tsa go tlakeke. Molokolle ka speed. Tsa mona tsa go tlokona maka. A le batla tlokong maka. Molokolle qetang. Qetang. Re qetile. Le a tsamaya. Re tsamaile. 1, 2, 3 kuba. Jesus. Mo first.
ke le file tule o rile a hole ke le bona le ntse modimo ka ke rapela ka lebitso la Jesu 1 2 3 4 5 6 7 Tala Yamba Efatshe Le kobe Ke ntate Ke ntate ntho ne e tswile ene ho nako le ntse ke tsamaya ntse ke tshaba o tla ho wena ntse ke hlotsa ntse ke wa ya hule wa hule nako ke tsamaya ke sa tle ke re ke nako nngwe ke tswa ke re ke mole ke bele hona gate mo ke peinelwa bosiu teng ke peinelwa go fe di panty liner a di kenye diete e tsamaya hetse tsamaya now let me teach you something. Ke kopa le ruta most ya batho ba benefitang tlolo ke batho ba demon possessed ba kulang most ya batho ba benefitang tlolo aba benefitayo ba benefiting to the anointing e modimo e beileng godimo ka a go ka etsa fela hlokore now tlo go jetsa why wa bana no asthma gone motho epilepsy gone dintho tsena ka fela di tsamaile di sick batho ba sa tsebo tsamaya ba tsamaya now tlo go jetsa tumelo ya batho ba kulang le batho ba sa kuleng mara bana le ditlhoko ka bobedi ba bona ya fapana ene ya tena ntho eo because ditlhoko tsa lona whether wa kula come on if motho ona a kula yena ya kulang le yena ya nang le ya batlang mosebetsi kapa batlang promotion kapa ya batlang ntlo ntho e sapang bana ba batlang dintho a le tsebo gore tumelo ya lona e ahlame e khamise e be ready to receive most ya batho ba le tumelo e ready ke bana ba kulang tsa mosadi ene lindiwe so sa mosadi a robetseng pela mo jwetse gore a ska tlo lawyer mona wa lawyer wena ska tlo robala ka rakere kya ya thagata ska tlo lawyer mo no tlo batla mo o tlo holetse botshabelo bo tlo robala most ya batho bana kana ke tsena kwa eng ke a kulang eno ke a eng a hloka mosebetsi batho bana most ya bona ditumelo tsa bona di a fapana batho actually ne tshwantse di tshwane because let's say wena wa kula o hloka pholo ene bohloki bona ba hao le nto ba o ya dinga e o hloka hore o be le tumelo now luena even if awukuli but luena wa hloka o hloka ntlo maybe o hloka koloi o hloka breakthrough o hloka eng but luena you need to have faith but now problem e gore most ya batho ba bang ditumelo ke batho ba kulang bana ba sa kuling bona ha ba tsebe hore tumelo ya bona e receive now tlo ke di jetse ho etsalang he Bala Amos chapter 3 man verse 7 ka speed Amos chapter 3 verse 7 verse 7 ruri morena modimo
ha ka ke a etsa letho a so senole morero wa Ke hae kopa Malukas moruti wa ka wena ebile ngwana ka go se le mona. Test 1 2. Ha go ba le mona. Test 1 2 test. Ha go re ba le ntate. Amos chapter 3 verse 7. Verse 7. E ba le hape mme ke kopa go ba le Bible jwala ka mopholoso. ruri morena modimo ha ka ke a etsa letho Ruri morena modimo ha etse letho. For God does nothing. Modimo ha etse letho. God does nothing. A sa etseng a so senole morero wa hae a o senulela bahlanka ba hae ba profeta ka English re batho ba modimo. The sovereign Lord never does. Mamela voice ya boruti. The sovereign Lord never does anything without revealing his plan to his servants, the prophets. Now, here's the problem. But Tata Kibona, Modimo God, o sebetsa mmoho he works together le ba profeta ba. with his prophets. Jwale le nkutlo jwale. O sebetsa mmoho le eng? Le ba profeta ba. Now, Joale, le ntena mona he. this is where you annoy me. Ba kulang Those that are sick, le ba a go re ke demonstrate. Le emetseng lona. Mbetse jana. This is me. Ke nna ye. eno ke nna. Ke nna ye. This is me. Ka re ho nna. Inside of me, Ho na le tlolo. there's anointing. Ho tla motho ya demon possessed. A demon-possessed person comes. Ke lokolla tlolo ya I deliverance. release the deliverance anointing. Ha ke be hodima hae. When I place it on him, Matimona a etsa jwang? what does demons do? Because a ntshiwa ke eng? What takes them out? Ke tlolo. Anointing. Now, ho tla ya kulang. Joel, a sick one comes. Ho tla ya kulang. The sick one comes. Ke nka tlolong I hape. take from the anointing again. Ke lokolla pholo I release the healing. wa fola. She gets healed. Mona In the same, ho na le tlolo there's an anointing ya batho ba hlokang of people that are needy mesebetsi, jobs. promotion. Promonyelwa. Bano bona ba useless. Abana Hobane la o ka molemo no fake. receive. Even if you say nka, amohela. Ha ba e receive jwale ka ya na le matimona le ya kulang. They don't receive it like those that are sick and possessed. And mfundisi, Mfundisi mkhulu. tlolo yena ya deliverance That same anointing of the deliverance it's on comes from here. to the same person. Mutunyale mo. Tlolo yena ya healing This healing anointing, it's on mona it comes here. to the same person. Ho tloha mothong a le mong. Now, ena Jwale this one, is the same anointing. ke tlolo e tshwanang Yo we hlokang that you need for dintho tse o di hlokang. for what you also need. Now, luna Jwale you, because a le kuli. because you are not Ha ke sick. re ke lokolla lehloho no. When I say I release the blessing, Ha o e utlwe ke you re. don't feel it. Ha ke re ke lokolla success ya hao. When I release Ha katleho le ho wena, utlwe. you don't hear. Aniva. You don't Why? hear. Because ke bua ho motho Because I'm speaking to a ya person seng ready who's not to ready receive. ho amohela. Ho ya ka molao, According to the law, sefapang sa ntate Modimo bona. honestly If speaking, ne le dumela bahlanke ba ntate If you Modimo kapa le believe- dumela ho nna, in me, the servant dumela of ho God, nna. if you believed in me, bona the same anointing you're not e tlolo fodisang batho that heals the e sick. tswa ho nna. It's from me. Modimo e beile ka ho nna. God has placed The it same in me. anointing You're not tlolo e etsang deliverance that deliver Modimo people. e beile ka ho nna. God placed it in Now, me. okay. Mfundisi, That when batho ba lapile, when people are hungry, tlotso ya morena the Jesu anointing of e Jesus, fane ka mahobe. it provided bread. Yes, sir. Tlolo ena e lokolla e fod e lela ka The matimona. anointing that cast out demons. Tlolo ena e lela ka The matimona. anointing that cast out demons.
tlolo ele le kile matimona Anointing that cast out tlolo e demons. tsose Lazarus bafu Anointing that raised Lazarus from the tlolo grave. e lokola e fodisa bakule Anointing that heals the sick. it was the same anointing And then say le yona tlolo eo e faneng ka mahoda that provided bread. now Jwale. now Jwale. nansi into ke ya le thusa Taba ke ena. ke lefa lefa I'm giving you inheritance. now Jwale. batho ba tlang kerekeng mfundisi Malukas The people that comes to church. bantena Haholo. e bantena antle ntla ke ba rata impa ke rata party e ba mfang tšhelete fela Nivile. undivile mara hantle ntle la ntena ka re nka le rekisa mara ke le rekise le mphile itse ayane ndifa ye is the thing Taba ke ena. ke rata gore ha ke kena ka ra kereke When I get to church, I like to say, before ke rera before preaching, be ke re mpheng tšhelete I'd say, give me money before ke rera before I preach. ke go jwetsa wa iketsa Let me tell you why I do that. tlo ntate pe ba ha letla kereke When you come to church, le tlo lata dintho you've come to fetch things, tsa lona your things. tlo nke le jwetsa ha le atla kerekeng Let me tell you, you did not come to church. ya tlileng kerekeng The one who came to church, mona ha rena kereke we don't have a church here. kereke di ZCC The church is ZCC, bo fura bo Anglican churches, wesele Wesley o Church. Maria mo firiko kereke ke na mo mona ha se kereke This is not a church. mona se kereke This is not a church. a tsa mona ke kae Do you know what this place is? re tlo lata mehlolo This is where we've come to collect our re miracles. tlile re tla lata We've come to collect our miracle. kerekeng ke kae Where is the church? kerekeng ke kae Where is a ke church? mane mo rerwang That's where we preach a lot. but mo sa thole mehlolo Where you don't get the mo miracle. sa thole Where you mphodiso don't receive the ke healing. kerekeng mo That's church. mo sa tholeng Where you deliverance don't receive ke deliverance. kerekeng mo That's church. but each and every church But kereke e nngwe le e nngwe e nang le mehlolo that has mo miracles, batho ba where folang people get mo healed, batho ba where deliverwa people are teng o delivered. tshware ke a se kerekeng That is not a church. that is why Ke ka hoo, moria ha e bitswe kereke all right, ha e bitswe kereke all right, because leganyana ha na etsa moria na sa itse kereke sure, ha e bitswe kereke moria sure, that is why le batho ba yang moria they know ha ba ye kerekeng yes sir, ba ya diphodisong sure, sure, sure. kereke The church, kulapho kusunyalwa ke kereke but mo re thola mehlolo but teng where miracles are shown, a se kereke mo it's not a church. can I make an example be qetile E re ke sefapano? etse mohlala, then I'm done. John chapter 5 e bua ka letsha Johannes chapter number 5 Ska la speaks iphehla, of ska la the iphehla. lake. John chapter 5 e bua ka letsha It speaks of the lake. e re batho ba kulang It says the sick, ba cripple the crippled, ba sa tsebong tsamaya those who can't ba ne walk, ba ya John chapter 5 they went to John chapter ba ne ba ya 5. letsheng They went to the river. ho no na le letsha There was a river. letsha leno That river, le se kereke it was not a mara church. batho ba ne ba ya But teng people went for there diphodiso for their healing. ba ne ba lata diphodiso Their teng healing. ha le nkutlwe batswana You're not hearing ba me, ne ba beloved. lata They went to diphodiso fetch their healing. batswana le ke etsa sense ba Am ne I ba making la- sense? ba ne ba lata They went to diphodiso fetch them John healing. chapter 5 John 5. batho ba ne ba ya teng The people who went there, ba ne ba lo lata diphodiso they tsa went bona to fetch their miracle, their healings. now here's the thing Taba ke ena. now why ke rata gore ha ke kena ka ra kereke Why, when I get into the church, be ke re why do I often say, mpheng tšhelete give me money? ha o tlile When you have come o tlo lata to fetch something, phodiso a healing, o tlo lata blessings tsa you hao fetch your o blessings, tlo lata whatever tsa hao whatever you have come to fetch. number 1 Ntho ya pele, ha ke nke gore this is your blessing le mse ke lehlohonolo la hao lena. o batla blessing You want that blessing, e receive
e amohele. ha ke receive your blessing Ha ke re amohele. a kgone He cannot. Why? Hobaneng? because Hobane o tlile he came. o tlo lata He came to fetch. mara a create space sa ntho a tlo e But he did latang not create a space of what he came to fetch. that is why Ke ka hoo, ba kenang ba tswe they come in and leave. ba bang ba sa thola mehlolo Some of them not receiving their because o miracle. tlile o tla lata Because you came to fetch. mara you did not create a space for that thing you Empa ha wa etsa sebaka for ntho o tlo tlang o e lata. So, now jwale, pele ke rera before I preach, pele ke rapella batho before I pray for people, ke tla be ke kena ke re mpheng tšhelete I'd come and say, give me money. ha ke re mpheng tšhelete When I say give me money, let's say o mpha tšhelete let's say umpa chelet. a ke so rera I've not yet preached. a ke so etse nix I've not done wa anything. tswa wa Do you know- ke nka tšhelete Do you know why I take money? ke ro neele And I say give. because ke create a It's space because I create space sa ntho e tletseng mo of what you have come for here. gore ha ke e lokolla So that when I release it, we receive you can receive it. o etse jwang mphe tšhelete ka speed Give me money. ka speed ka speed mphe tšhelete god bless you create a space for your miracle thabetse o bona hle ngwanaka create a space for your miracle Create a space for your miracle. se jana mamjalo create a space for your miracle Create a Come on. space for your miracle. ka speed create a space a ke re o tlile o tla lata create a space create a space create a space Bonina create a space mistress thabetse o bona Yuna God bless you create a space for your miracle God bless you I love you my sweetheart create a space okay create a rahadi wa ka create a space fana ke tla le fa di haka ha ke tlotse fana create a space ka space create a space e re ke create a space for mohlolo wa ka e re ke create a space for mohlolo wa ka wansabisa e re ke create a space for mohlolo wa ka ka lebitso la Jesu e re ke create a space a go e bua hape
sebaka. Thabetse ho bona e re space. Now, here is the problem be qetile. Jwale bothata ke bona, in conclusion. Now, Jwale, lefatsheng mo in this world, re thuswa ke dintho tse different. we are helped by different things. Ba badimo ba dumela badimo. Those that are in ancestrals are helped that Kapa ba side. thuswa ke badimo. Or they are helped by their Ba yang ancestors. dingakeng ba thuswa ke dingaka. Those that goes to doctors are helped by doctors. Now ke rata bana ba dumelang dingakeng le badimo. Now I like these ones who believe in doctors and in ancestors. Hai ba bana ba no bona. You see, those ones. A se bone tumelo batho ba tsamayang dingaka. I've never seen a faith of people that goes to doctors. Batho ba tsamayang dingaka ba na le tumelo e tshosang. Those people have a huge faith. Le batho ba dumelang di badimo. And those that believe in Ke ancestors. tenwa ke bapholoso. I'm annoyed by the Ba saying. bona dutseng pele ho yo. See that one sitting next to you? Ha ke ka mo tholla mafinete. If I can. I totally. Now, Jwale, Anna Anna o fitla kerekeng. Ha re Gets to the kgutlela church. bukeng, ha re kgutlela bukeng ya Samuel wa pele chapter 1. Buka ya Samuel wa pele chapter 1. Ei Malukas modimo a blessa. 1 Samuel chapter number 1. Monna ke bona o na le mosadi ya motle. O kae? O lapeng. Yes. Hey monna o kgethile ngwa. Ke ithutile wena. Eh? Ke ithutile ka wena. Ai ndade. Ba ba rutu tshwanetse re be le basadi ba batle. Otherwise re ka thola pressure ngata ntlo. Tshwanetse le morutu be le mosadi ya motle. Basadi bana ba batle ka reke ba tla go phasamisa ndate. Hallelujah. Ai wa ile kwata. Hey. Now, Book of Samuel chapter 1 verse 4. Rebadi lagre. Imo ering Anna angana kwetelele antsa rabela. It says Anna took a long time praying. Ntena ke di rutile yona gale. This I taught you long time Ke ago. kopa go khutlela ho yona. I want to go back to it. Ho kotsi mophutho wa ka ke mo ratang. It's dangerous, my beloved congregant, Gore le skela tseba gore ho bewe eng ho ru. for you not to know what's placed in us. Jwala ka Anna. Like Anna. Ona sa tsebe gore ho bewe eng. She did not know what was placed. Ke rata ho ya ho power mahungra. I like to go to Mahungra. Re ba bangata mo. It's many of us there. Ba bang ba nwa ba bang ba itletse di drinking ma re hlatswa dikoloi mahunga. Some are drinking, some are there to wash their cars, but we are all filled up there. Hona le batho ba reng ha ba fihla mo. There are people when they get there, Novi. they say, Novi, Tshwara ka letsoho. touch me by the hand. A ka ba dume motho a ka fihla re dumela bo They ntate can sharp say, sharp "Hey, majita. greetings, agents. Mara ha fihla ona But ba. when they get to me, Mtshwara ka matsoho. please touch my hand. Hona le mo ikile ka ba ka mmotsa kere. There's one I even asked, Why ba tla go tshwara ka to letsoho? say, why do you want me to hold your A re hand? ha o ntshwere. It is when you've touched my hand, Ntho tsa ka di a my lokoloha. things are released. O business. He's in business. A re Novi. A re He ke says, na le o tla mona. Ke tlela wena special because I know. I would come here just for you because ke a O tseba. ka ntshwara. Or if you can touch me. Now, here's the problem. Jwale bothata ke bona. Batho People ba sa tsamayeng dikereke who don't attend churches, when ba sheba moruti wa hao when they look at your pastor, ba nsheba when they look at they you, know hore ho na le dintho tseo modimo a di beileng ho nna ba tseba hore there are things that God has bestowed mare wena ya in me. tsamayeng kereke ha o tsebe. But the one who attends the church does not know. That is why Ke ka hoo, like you release a blessing modimo even when ha I release a blessing upon o you, we receive ka you excitement don't receive it with excitement. and ke tlo le jwetsa why And I'll tell you a le hobaneng. receive ka You don't excitement. receive it with excitement. 2 Ya bobedi,
ha se ke buile blessing hodima hao. Once I've spoken a blessing upon you, long 2030 leyo. ntho eo e ke e buileng, Mantswe ke wa buileng hodima hao. those words I've spoken Ha about wa you, boloke. you don't keep them Ka rakelelo ya hao. in your O mind. hopole hore ke And itseng. remember what I said. Because look at Joseph Because let me tell you, beloved, Moses o re ho Joshua. Moses says to Buka ya Joshua Deuteronomy in the book of chapter Deuteronomy 33 33, verse number 45. verse number 45. Mose o re ho Joshua. Moshe uthi ku O re Joshua, Joshua. he says to him, Boloka mantswe ao ke o le jwetsitseng ona. keep Ke the Mose. words that I've told you. That's Moses. Moses a re Joshua. Moses says Are to Joshua, Joshua. he says that Declaration. Ntho e Diphatlalatso. ke e buileng what I said hodima lona upon you, e boloke. keep it. Ho bana se mantswe fela. It's not just words. Ke mang ya hopolang somebody a kileng a re ho wena ha ona mo tlo yang teng ka bophelo. Who remembers a person who said to you, you Ekaba will never nkgono wa hao, amount to ekaba mang? anything in life? E ka ba mang? Ke mang? Ineli teacher wa ka wa grade 12 wa maths. Ka re ho nna ke batla ho bona go tlo fella kae ke tlo checka le di results tsa hao tsa matric umphe student number sa hao. And then but he ha wa etsala jwalo. And Ke tla bolela something. Ke mang gape yo nkgono wa hae kapa mang a kileng a bua something? Tlhonkwa lona ba bobedi. Saga Saga di bombo bombo saga. Saga di bombo saga di bombo tim bombo saga di bombo. Yo tlo mruti ya velteo. Now, Surely. somebody, we think, nna ke motho e nang le ngwana le ena a ke a utlwa. ke motho ke ex tsa ka tse ke nang Exit out. ke nang Itse. o itse like a hona mo ke tloa teng ke tlo kganna sekolwana sa archer A re tlo kganna sekwadana sa Archer. eya Lexen. Wa sebetsa. ka sebetsa ntate Wa prospera wa o bona ntho tsa o di tsamaya hantle. ntate Pila bua ntho eno o no phela jwang? ke ne ke phela hantle le mo Pila bua ntho eo. Pila bua ntho eno o no phela hantle. ne ke phela hantle ntate Ka morao ra bua ntho eno. ha ka mo bua ntho ntate ntho ngwe ka ne sa kopana ke ne ke dula ke tawa fela ke dula ke tawa ke ne a na tlala se mona ke Kwa no ma. eh Jwale o etsaetse o no le motletse hapo. ntate ha motho a ke tseo etsa lana Okay, ke a tla wena. Madale, Dumela Dudubone. le kae? Ha monate. Ke mang ya itseng? Ya buile. Ke mme ke ngwana bo mme wa ka a tlang ka mme wa ka. Ngwana bo mme wa hao. Pela mme wa ka. O itse? A ga hona mo ke tlo yang teng ka bophelo. Bophelo ba bo jwang? Bophelo ba bo kile ba ba hantle. And ha fetsa o bua jwalo ka ke thola mosebetsi but mosebetsi o wa fela. After mo ke re ke starta business ene e sebetsa hantle haholo batho ba tla fela ba itshisa monna a nsiya Bedlas. O itsele metsi. Hai ene le hole haholo mara. Kana di screen di teng. A di so be teng. O mara morao le mpona. O bompa grandpa. District. La bana metsi a sekolo jwang. Empa e le hore glass ena e nyane. Ko wena e. Ko wena e. This is you. Batho ba bua so. People speak like this When ba qeta ho bua, after they've spoken ba bua. and they speak.
ha ba qeta ho bua e ka After ra hona ntho e speaking, etsahalang it's as if nothing is happening. mare ha But nako e ntse tsamaya as time goes on, izinto abazithethile the things that they they're said going to about affect you, your life. the ama bophelo ba hao. Metsi ana na le skoon This water was clean until ke lahlela dispre until I threw in the dispring in a there. qeta lahlela dispre After I've done that, dispre affectile metsi ana it affected the color of that water. mantswe The words a batho of a people kgona ho lobokanya bophelo ba are hao able to distort your life. and ke le jwetse And let me tell you something, haholo especially mostly ha dutse when they have stuck, ha a na ka hleliyo when they are now dwelling in you, ha mantswe ana a when dutse these words have found residence in you, ha o ka wa boloka if you can keep them a dula kelelong ya hao and they stay in your a tlo mind, etsa tje they will do this. wa bana ba banga le ya phama ba tlo ke re jwetse nnete Some of le you, tshaba phama mare ke a tswa gore ba ba ntse o hopola gore o na e bui ka nako mang motho a e buileng e ne le eme kae ke a tseba le ya di you hopola can le hore remember exactly what they said, where you were, and how it happened. batho ba buile dintho People spoke things. now why di sebetsa mfundisi Why are they working? because Hobani, bohloko ba rona re le bana ba modimo our pain as the children of God, everything e buang ntho that is said yo sa e hlokeng that you don't need. wa e receive Why I'm here, o be o e keep e be e boloke, e be e sebetsa and it works. mare But everything eo moprofeta wa hao a e bua ntho that your prophet speaks, ha o tshwantse o e boloke when you are supposed to keep it, Hey. Batho wa ikentse gore ke re ke ena be le re declare re be re declaration do you know why I made this church to have a after declaration kereke after the be church? ke re a le ba le declaration And I said they should read the declaration for you. kore ke batla le tswa mona It's because when you live here, le tswe ka mantswe I want you to live with words a o modimo wa buile modimo lona which God spoke upon you le tle le tsamaye ka ona and walk with them. mara sheba satane o etsa But look at what the devil o etsa does. gore le lebale He makes you to forget. but now here's the thing Empa ntho ke ena, o lebetse you mantswe forgot the words a ka change bophelo ba that hao can change your life gore o be betere for you to become better. but o keepile But mantswe you've kept the a words destroyang bophelo ba that hao destroys your life. because ba bang ba lona Because some o of you, destroywa ke you are mantswe destroyed by words. you are destroyed basalwana Destroyed ka baka la dintho tse di buileng by the things that you've o spoken. kile utlwa monna hao a o bolelle mantswe wa nahanang every day Have you heard when your husband says words to you that you think of wa every nahanela o day? so tauwe You think of them even when you are drunk. modimo a ka ke cancela ntho e bue modimo wa batho bana Yes, Lord. phamisa matsoa lona morena jesu ke a e cancela ntho e bueng hodima bona 1 2 3 ke cancela ntho e buang emang pela morena jesu emang mona modimo ka ke cancela ntho e bueng hodima batho bana ka lebitso la jesu mphe kobo le la phile le seulane mphe le letsho hape ntate moruti be bane a ke so be le o beya se le dutse stile apesa motho wa ka modimo wa ka teacher o buile dintho tse ka nnang ya ba di affecta bophelo ba hae tsatsing lena ke di lahlela diheleng empa ke bua tse ding tse fapaneng ska la phamisa motho rofa a sara di hula ka nya batho fela novi
bone ke mabuile le wena. Is there anyone like kileng a bua? Ha o hopole. Tlo ngwanaka. Kwe, why ne ke re ba o no phamisele so a ke a bona skis. Pavulele pabonise ifika mo Yesu. Pavulele pabonise ifika mo Yesu. Okay. Now, modimo wa ka ha ke tsebe mang o buile eng mona. Mare mantswe a me ha e ka ba ana apere mosadi. Tsatsing lena ke a wa tlosa ke bua ntho e fapaneng hodima bophelo ba hae o tloa tsatsing lena o tlo restore hape business ya hae modimo ka lokileng di tlo khutla le bophelo ba hae ntho ne ja di business tsa hae e tlile hodima hae e tlile kana dula fatshe ke ntho bue ke di ex ba bua modimo ka ntho bue ke di ex ke tlosa ka lebitso la Jesu ke bua ntho e fapaneng ke bua ganya bophelo bo hlotseng hodima hao ka lebitso la Jesu nkabue la ka ba bue a le ka popelong a sa e utlwa ke a itlosa ntho eo ba ke bua e fapaneng hodima bophelo ba hae ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Tate moruti ke ne ke le busy ko ga ka ne ke bereka so di neighbor tsa ka ba batla ba tlo mpotsa gore na go iragala eng ke be ke re go a berekiwa o mongwe ba itlhaima yana mo sitting room ya ka ye e tla tsa 2 years a re eng e tla tsa 2 years project ene ke ire ya ntlo ne ke bankanya floor. And I don't want to lie. Go ile ga nna le boima ba gore batho batle ba ba berekang project. But I said in Jesus name mo pela bona kare in Jesus name it shall never happen. Mar go ne go le thata. It was very difficult until Ntate Modimo a bula ditsela. Ka ile gore ke kgona ho etsa project eo. Ba se ba buile. Ba se ba buile. Now. O tlile re ba buile then wa ba jwang wa ba thata. And then how about John? How about that? I want you church attenders to change your minds. You are sabotaging yourselves. Ke di cancela ka lebitso la Jesu ntwe le buileng a e sa sebetsa le mametse a kutlo le reng ke a e cancela le mametse why ne le re project ya itlong kana 2 years buela modimo why le re project ya itlong ka 2 years Ne re batla ska ba bereka ne re batla sa ska ba bereka aska ba bereka aska etsa aska etsa project eo so ne le motshwere ka pelo kapa le buile mantswe kapa le ne le sebedisa ditlhare ne re bua fela because every time ona le do tsa di dira go gagage le bakae le bararo so le bua polelo godimo bophelo ba hae a mo phutha ka go qete se gale kere ke ntse le tsaba lo o manye mar bo fokotse wena he ana o tla go qete se gale kere ke mpe go tlwele so ba re ba bua polelo ke di feeding tse di buile modimo bophelo ba itse etsa re bophelo ba bo tsamaye hanyana le motshwere kai buela modimo Project tsa di dira ona le di project tsa di dira every after 2 years
Every after 2 years, wa bereka. Every after 2 days, wa bereka. 2 years. Ne rona re batonna re kgone go itlhela lo tsa di dira. A le kgone ho fihlella ntho tsa di etsang. Okay. Jwale ntho tse le di buileng ke di tlositse. Modimo wa ka tse ba di buileng ke di cancela kaofela. Empa ke bua tse tshwanetseng go etsahala bophelong ba mosadi ena o tloa tsatsing ena ke bua katleho ke bua fast forward ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth in Jesus name. Mistress o robaletseng fatshe. O robaletseng fatshe. How is o bona batho ka? Lona le ntsenyetsa nako. Ke itse ke a etsa ke a o diela. Bona le batho ba buile. Hona le batho pastor since ever ke fumana di position tse ke leng go tsona sekolong ba bua against nna. Ebile ke feel like ba mplanela di downfall tsa ka. O tshwere di position tse kotsing. O tsamaya le bo ke bo mang? Director ya Mangaung Metropolitan District pastor. Last week ke ne ke ile well done functioning ya district pastor. Hona le bo MEC mo. Ke president ya sekolo, ke president ya secretary, ke deputy secretary ya district. Le nna ne ke le jwa. Now, hona le o fila re ba bua. Ka nnete pastor. Modimo wa ka. Ba bua la o so le siko. In Jesus name. Ke di cancela kaofela. Tse ba di buile. Nna ke bua ka tleho le ganya le favor di maphelo ba hao. Ka le bitso la Jesu. Now, jwale ke batla re kwana. Now. O kentse tšhelete. Pokothong ya ka. O mbraipile. Ai wena tshwantse go rapela. Mphile tšhelete. O fila hore ga e hloka actually. Kaofela ke reke ke fila hore ga e hloka. Because batho ba buile. because people have spoken Ntho tse ba di buileng re di lebetse. and you've forgotten Mara those that di they a said. happening. Empa di a etsahala. Now, ntho le shapang ke yona bana ba ka. This is what hits you, my children. Nant. Mphe metsi yana antalte. Mphe jeke le lebekere. Ha re nke re ba buile ke. Hore na ke nkgono o buile. When it's your grandmother who spoke, Hore na ke pomang ba buile. whoever had spoken, Ba buile. they have spoken. Pejeke. Bumpha ba sekolo. Now, Jwale, dintho tse ba di buileng. the things they've spoken, Mamela mazana. listen to me. Ai, e re bua Dr. Nofi. Jwale, Ho ya ka molao, according to the law, ho ya ka molao. according to the law, Hore na ba itse whatever they said ha se nix ntwe. is nothing. Thola pele. But it's something. But hona le ntho. I mean, ke batla hore ha se nix. I want to say it's O nothing. mmamele wa ikira ha se nix. Listen to why I'm saying that. Ha ba buile. When they've Di a spoken, etsahala. they happen. Ya ka etsa batho ba buile. People have spoken. Wa tswa ba bang ba rona Do you know some of us, ba bua le bosiu. they ka even wena. speak at Ba night, khwazi ka malako. they call your name Ba bitse surname ya hao. and call your Ba surname. bitse boma. Now, e bohloko ke ena. This is the painful Do you one. know that o na le batho ba buileng wena o le ka popelong ha wa utlwa? There are people that spoke well when you were in the womb, Mara ba you did buile not hear. kgahlano le bophelo But ba they hao. spoke against your life. Now, here's the thing. Taba ke ena. Ntho e shapang bana ba Modimo ke ena. What hits the children of God is this one. Ke wena yo, This is you. ke batho ba buileng. These are the people that spoke.
The things that I've spoken, they are happening. Ya pele, The first one, moprofeta the prophet, ha rapella batho ba kula a theola tlolo when he releases the anointing on the sick hodima ba people, kulang on the sick people, ba receive. they receive. Swara. Ke motho ya kulang. There's a sick person. Swara. Ke motho e be baskom hodima baskom e se hodimo ntate makgetha mang. Ke motho ya kulang. That is a sick person. November bare in Jesus name. And Dr. Levi says, "For la ka lebitso la Jesu." Tlolo e be theowa And the anointing comes, e re e tla mo. it comes there. Ke motho ya demon possessed. This is a demon possessed person. November bare Dr. November says, "Tswaha," matibona batho. and demons Ke leave. November yena. This is Dr. November. Ka tlolo ka hare. With the anointing in Ke him. November That is a Dr. tlolo November. ka hare. And that is the anointing in Ke him. matla ka hare. That's power in Now him. mamele he. Mamela here. Ha November a lokolla matla. When he releases power on a person, Wena you o dutse fela shenje. you are just spectating. Ha o re You don't say, ha o sebedise ntwe matla you a. don't use this power. Ha o phamisi tumelo You ya are not hao lifting up your faith ka mohlolo o etsalang. with the miracle that's happening there. Ha o phamisi tumelo You ya are not, hao you are not raising your faith ka mohlolo o. with this miracle. Now, Surely, ha ba se ba buile after they have spoken, o le motho a bohlale being a wise person, o sheba moprofeta you look at the prophet o bore marona le tlolo and say he's got anointing. fodise batho He healed people. o lelekile He matemona. cast out demons. Now o bore ha bua Then say, when he speaks hodima ka upon my life, nna mosebetsi wa ka my wena- job, you, ko receive your job is to receive. nna ha ke bua When I speak, yes, Now, Lord, ke batla le ithute I something want you to learn something. le ithute something I want you to learn something. polelo ya ka My word e tlo khika dipolelo will out in Jesus out name. other words out. Are so great. Are so great. I'm not Are done. so great. I'm not done. Are so great. We are not done. Every day. Tsatsi le leng Ha le ntse ke re leng, modimo o when I bless. say God bless you, Modimo o bless. 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 God bless Come on. you, Modimo o bless. God bless you. I receive it. 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 Modimo o bless. Ke ma ya tsamaya le nna mara. Who's with me? Ke ma ya mfrustana. Now, Surely. e kae ntho ne le ka hare? Where are those things inside there? Di kae dintho tse ne di bue? Where are the words that were spoken? Gone. But here's the problem. Botata ke bona. Ntho e le shapang ke ena. This is what hits you. Ya pele e le shapang. The first one. Everything ya ke buang Ntho e nngwe le nngwe that I say, tse ke le metsi. When ke bua, when I speak, le sokola ho receive. you struggle to receive. And I qeta ho bua. And after I've spoken, Dintho tse ke di buileng, the things I've spoken, ha le di boloke. you don't keep them. Now, Surely. wa tsa le be le etsang? You know what to do. Satana ba tla ho lumeletsa. When the devil wants To to lumeletsa. disadvantage you, Ne se re o tla ntate.
when Satan want to illuminate you. Satan waits at you. This is what he does. Mpekre panado happy. Difedile. Okay. Ke. Dintho tsane tseo batho ba di buileng. Those things that people spoke. It's origin that. Bothata ba lona ke bo. Nansi inkinga yenu. The things that people spoke, you've you've kept them. Even when I speak, God bless you. 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 Those things. You are loyal with the boloka. Who hears what I'm saying? You see, if there was someone who spoke things and they are still torturing you even now, you don't forget it. There are things we don't forget, which we are now using as a miracle, as a testimony, not as pain. I can tell you when people have spoken, but I changed them. I say, they used to say, but they don't affect me anymore. Who's with me? Now, this is what you disadvantage yourself with. Now, everything that I say, it does not enter, even if it goes in. Those painful things and those things they said, they are still stuck there, inside of you. I release a blessing. They come in, but it does nothing. Because there are things that are stuck in your heart that are still hurting you, even today. Now, every word spoken above you by your prophet does not work. Because why? There are things that are still working within you. Secondly, you don't have a space for my words. Even the things I taught on last week, you have forgotten them. You've even forgotten that I said God should bless you. I was releasing a blessing. You forgot that I also released the blessing upon you last week. You know why we forgot that? The devil does not want you to keep that word. Let's assume that these are painful words that you are holding on to. Myself included, I need to speak also. And your responsibility is to work hard to take out these things. Is to work hard to take out these things. Because some of them, they won't be driven out by the way I say upon your life. Some of the things that are in your heart won't be driven out by what I say to you. But they will be taken out by the decision you will say that I'm tired of torturing myself with these words.
I can ngabua blessing. I can speak a blessing upon your life. The problem are the things that are in you. Those won't be taken out by the things that I say. Because even if I say them, you don't receive them. Because there are things that are already in your mind. Can I teach you something that I once taught you? I said, when a woman wants a child, number one, her womb has to be clean so that it may receive a seed. But a womb, if it can have growth inside, fibroids, that seed won't work. Because there's something that has occupied the womb. Regardless of the man that can come, there won't be a seed that can be in your womb. Because your womb, it is already, there's a resident occupying that womb already. For you to receive, you need to go to the doctor for you to be cleaned and then cut the fibroids out, remove because them, because it's on the way. It's in the way. Now, surely, I'm giving you the last one. Here's the last one. The time is your day to receive the miracle. Do you know what you see with? So that it's by having all the frustration that takes place beforehand. Oh, they put on the fibroids. I'm for this. Keep it. The day you are to receive the miracle in the church, when the devil wants you to miss your miracle, there is something that's going to annoy you and come to church being annoyed. Sit in the church annoyed. It's a fibroid. It does so that what is going to be said upon you, it should not work. There will be something that steals your peace. Sometimes when you get to church, you are annoyed by the usher or this particular lady you don't know, used by the devil. That when you are sitting there, you feel annoyed. The devil is done. He knows there's something you are supposed to receive. So he creates a fibroid for you to deal with your miracle. Your wife can fight you. Your parents might fight you. If they text you, they might frustrate you. They can frustrate you everywhere. But the devil does it intentionally to put in the fibroid. Now, listen to me. All of you who's kept things that were said to them in 1950. Let me tell you a miracle. You will leave the things you have kept in yourself until you take them out.
And choose to keep those which you want them to reflect to affect your life. The things that were spoken in 1960, painful things, if you have kept them still, you will leave them up until you take them out. And then you become ready for the prophet of your life to speak what you need. I see one person saying, Dr. November, I want to take this thing out of my heart. It's in my mind. It was spoken long time ago. It's painful. I can't forget it. I'll see you by standing up. The person who has that in their heart, I'll see them by standing up. Who says, I'm tired of this thing eating me up. It's in my mind. It's in my heart. It's torturing me. Is it you? The one who says, I want to clean my heart and my mind that are torturing me. Even you at the back. When I ring, khates ko dula ka dintho tse bohloko. Tse kwalang space. Every time when mo prophet a bophelo ba ka bua, there's something e kwetseng. It's in your mind. It's in your heart. Not unless the hot of it's got on. It's like a winter. Pamisamatswalona. Ngabe baba mbalona ngabele khale dintho tse di batlang di etsa etse. Azam tse di batlang ngabele khale di etsa etse. Pamisamatswa. Bantsinyetse la go batho ba di out. Re qetile ba lekane bana ba tleng ka pele. Take it out. Take it out. Incentive. Incepenium. Emma come out twins. Emma come out twins opinion. Emma come out twin. Emma come out. Unsolo hanamo. Pamisamatswa unsolo hanamo. Take that pain out. Ngabu shokubona ntshwane e frustrated. Agena taba ibue ke mkgono, ibue ke ntatemolo, ibue ke bagotsi, ibue ke di friend. But modimo ba tla hlonolofatsa kereke ya hae. There are things so modimo ba tla go di bua modimo bophelo ba hao. There are things so modimo ba tla go di etsa bophelo ba hao. Tsentsha maraba shakathanda rabashi. Pamisamatswa hao. Re morana seso ke khathetse ko jara bohloko bona. Ibuela udimo re ke khathetse ko jara bohloko bona. Re ke khathetse ko tsamaka le kweba. Kimetse manzohle a mo
moprofeta wa ka ha na sebaka pelong ya ka because ke imetswe kelelo ka imetswe pelo ka imetswe e re morena Jesu thuse ke limetse haholo ke utlwile bohloko haholo oh yeah. Like about na le motho mo lositseng like about na le motho mo lositseng like ba ke motho mo ratang o hlokaetse mo lokolle mo lokolle like ba ke ntata o lahlile mo lokolle like ba ke mma o lahlile mo lokolle ntho mo lengwe bohloko pelong ya ntho mo lengwe e causing pain e lokolle like ba ke dintho tso di lositseng di lokolle lokola ntho mo lengwe lokola ntho mo lengwe if o fila o re batla o ibua ka thapelo e bue ka thapelo re morena Jesu nthusa ke lokolowe tsa tsena e bue ha mo fila o re wa hweletsa ha mo fila o re wa lalla ha mo fila o re wa screamer ha ka mo fila o re wa rapela pray God is about to do something. Mutumu batla ya something sa bophelo ba hao. Itukulle dintho bohloko. Aku rapele, bula mo rapele. Come on, church, pray. Sita la baba baba saya. Come on.
Mande etea soto robosa. Le sa ditlama thapo tsena le fihla mo. Ke nyamenwana thapong tseo. O e bue o tswa pelong ya hao. O e bue Morena Jesu. Ha e sale ke tlangwa. Ke dintho tse batho ba di buileng. Le tse batho ba di entseng ho nna. Ha e sale di emisa bophelo ba ka. O fihlella tsatsing lena. Re wa bona ile tsatsing le Morena Jesu. Ntate ha re sana nako ya tlama batho. Ba ba tshwantse ba itlamme gale ke fane ka tsona last week. Ntate Makgetha, I don't have time. I don't have time. Ke ntho ya pele ne tshwantse le fihla kerekeng ha le bona batho ba tlangwa ka dithapo tse retibele ipotsa why o bo se o botsa and then o bo e batla le wena. That was the first thing in the transmission. That was the first thing. And la di hloka thapo tse. La di hloka. Ba fe ka speed. Ha o qetile go tlele setulong sa hao. La di hloka. Oh, ntate Modimo re thusa. Bana ba banyane ba se ke ba tla re tla ba etsa tshebeletso ya bona nako ya ka e tsamaile haholo. Mota wa e hloka hle mona fetela ka speed re ba lo fa yona. Ke ma ka thusang batjha. Ke ma ka thusang bana ba Sunday school. Bo mistress ba Sunday school potlakang le tlong ka dithapo le fa bana bana le bona ba tla molohe dinthong tse ding ke mafito a tlammeng dipelo tsa lona. We fase le tsone le sebedisa la right ka aiwa o mo right. Ipila le ba thuse ba tlamahle a tsanta te Modimo tata o bua nthong wana jwale ke mang ya robalang a roetse robala roetse robala roetse robala roetse robala roetse ba robalang le roetse ke bo mang mamelang he ba bang a kre ha o rwale maro o sama mosamo o nang le pillowcase a le nkutlo ba tsona ba rwalang ntho e rwalang ntle le tsona ntle le dintho tsena tseo le di rwalang ha le robetse tuku ntle le yona ke batla la o e beha ha o e beile hlontshe la ba re ba bua polelo ba o khesa hape tuku be buella wena o khaleile
e reject ha e ba o sa rwale ke batla philo case ya hao yo sammeng ho yona o ikinye ka replace go ntle le yona o sa begeng e tlang ka sonta ke batla la o robetse tse la ba se ba o rwaka ba o kesa bosiu pulelo tsa bona di ske tsa fitla lo fitla kelelong ya o robetse come on alinkutlo abana today ntwe ke itlo e buang ho wena tshwantse etsa le forever la ba se ba reverse ba o kesa ba etsa ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth re ka lebitso la morena Jesu e re tsatsing la ka shokulena ke nka bophelo ba ka ke bo fa Kriste e le morena le mopholosi wa bophelo ba ka e re o tlo tsatsing lena ke dumetse ka pelo ya ka ke bua ka molomo wa ka gore morena Jesu ke morena le mopholosi le hore o ile a swa gore nna tsatsing lena ke lokolohe ke phela hantle ke tswe dithohakong ke phela bophelo bo right e re ya dintho yo morena Jesu a iswetseng ke a re bophelo ba kang bo ntlafale bophelo ba ka bo be right ene e re tsatsing lena ka lebitso la Jesu wa Nazareta pulelo tsohle dintho tsohle tsa batho ba di buileng tse ba ntlammeng ka tsona e re le tseo ba di buileng ka nna ka dipelong tsa bona ba ntshwere ka dipelo ba bang a ba nloye mare ba ntlamme ka dipelo tsa bona e re tsatsing lena ka lebitso le phelang ai ntho ya ka e bua o tswa pelong ya nka dime ka tiba ya ka ntho ya ka e bua ho tswa pelong ya hao modimo wa ka ya phelang le dipelo tsa batho ba shweleng ba ntshwere ka tsona ba shwele ba ntshwere ka pelo ba ntlamme empa tsatsing lena morena Jesu o shwetse nna gore bophelo ba ka bo ntlafale e tshwana go na le ntho tse tlo gauwang Boloi ba kwatile ba bitleng ba o shebile sepili ba o shebile ke tlo counta ho fihlela ho 3 o e hule o e kgaole o heletse o bue o lokolohile bophelo ba bo lokolohile everything ya o lokolohile 1 2 3 kgaole Jesus. Ho tloha hlooho ho fihlela maotong a hao o lokolohile you are free Weleta o lokolohile
mofutsaneng, you are free dikoloto, you are free mathateng, you are free, you are free to spiritual wife, you are free from spirits of poverty, you are free. Man, if we are Nakuluhila, Ira Osana and Tlamen, Calibitola Cheso, Ira Hauna Batuban Tlamen, Ira Hauna Dintozen Tlamen, Ira Hauna like a Bakipili Amoto, Hakina Billion Cherry. I am free. If you do not hear me, if you do not hear me, you are sabotaging yourself. You are free. I'm saying Olukuluhile. You are free. You are free. You are free. You are free. Olukuluhile. I got on a for the 3 months. You can have 300, 200, but for 3 months. Just to know, South Gaspit, original for 3 months. 3 months, 3 months. We someone offering ya 3 months. Gaspit up. Gaspit. Bazalan, come on. Put like. We like 3 months, 6 months. 3 months. 3 months. Put like. Just to know, come on. Put like. You are free. Put like a Yaguala. Put like a Lizzie. Put like one. 3 months. Gaspiti Yaguala. Promise hulu. Mam Jalfangas Jana, we are Moroccan about Matsuboyawan. Yahubon, Yabatum. Now, Gaspiti. Ere kilukuluhile. Hanse ke rapela mo. Something your age. Nkabe o di gautse ka tsatsi le o gaolang o ba fa o rapelang dituku. Ale utlwe. Na le tshwere nkabe ke di gautse the day ki rapelang dituku le di pillowcase, so that la haba se baloi ba bua bosiu dituku le di pillowcase di resiste dipolelo tse tla fihla mare you are free. Ntoka yetsa fela ha o tsamaya o ka enka betapane hore ke enka for next week ha ke tlisa tuku be sentse ha e ka ba ban challenge la be rabeke lengutli ke batla o roba le ma pillowcase
e o lwanelang dintwa la o se beile hlotse ha ba re ba o khesa philo case re ha e tlo kena khese ya lona tuku ya hao tuku ya hao e re no e re amen Dr. November. Now a re kwaleng ha re kwala ka speed ha ke qeta message wa ka ne ke batla ke fihle mane mo Anna eli a ileng a bua hore Anna o thotse ngwana hae molomong wa mo profeta dintho tse re di hlokang the things we need rona re That's for tshwantse re us. tsebe hore re di nka melomong we need to know that we take ya them bo from the mouth profeta of the wa bona prophet. ba tsona mohlang ntho ena le ka la You see, understand the day you understand this thing, mohlang ke beya letsoho la hao hodima the day I lay my hand on you, o ka se hlole o receive as usual you will never receive jwalo ka tlwaelo. mohlang le ke la tseba re dintho tsa lona The day you know that your ha di ho things ntate modimo are not, ha di are ho not morena with Jesu God or with mare di Jesus, bewe mo profeteng but they are upon the prophet. e tla ra ke beya le o ntshwara Even to just hold me, o tla ntshwara ka tumelo wena you will hold me by faith. for the first time Kgetlo la pele kerekeng in the church, ke ordain I ordain ka mora dilemo ke ordain ka after mora many ke a qala years. ordain Is the first time I'll be ordaining. hore ke be le di junior pastors For me to have junior pastors kapa ke be le di shepherd or to have shepherds, ke kopa le ba bitse di shepherd please call them shepherds. le se ke la ba bitsa di pastors Don't call them the pastor le se ke la ba bitsa pastor mam or pastors. o ka mpa mo bitsa shepherd mamma Rather call them shepherd mama. le nkutlwa ba tswalang there is something e modimo a e etsang lona Ona le ntho e ntate that he's doing. ene o e etsa le ho lona batla le e bona He's doing with you, but you don't see. ene o e etsa le kerekeng ena He's doing it in the church. there is something e modimo a leng busy ka yona There is something that God is busy e with, batlang le e bone which you need to hore see le kgone ho e celebrate for you to celebrate it. and ba bang ba lona And some of you, ntho tse modimo a di etsang o di etsa ditjheleteng tsa lona ho tlo ba le change e tshosang there will be a ditjheleteng change even on your finances. sefapang ke kopa le jwetsa sephiri I want to tell wa you a bona secret. e nyolla ma ke mfundisi ntho ena e powerful o e interpretang wa bona ba bang ba lona You see, some of you, satan o ile a le tshosa the devil scared you off ka financial challenge with your financial challenges, but e ne le tshoso but it was just a threat. ne andiva bazana Do you hear what I'm saying? satan a le tshosihitse The devil just scared you off. bosiu ha ke robetse At night when I'm sleeping, ke lora ke tshwere tšhelete ngata I dreamt having a lot of money. jwale ke batla ho patala motho o mong taxi So I want to pay a taxi fare for someone. jwale ke re ke patala motho o mong When taxi I try to pay this taxi fare for motho them, ena o inkela tšhelete ya ka o nka half ya this tšhelete person just take half of my money. be ke rapela And then I ke prayed. ntse ke robetse I'm still sleeping. ha ka mora torong be ke After phapha that dream, I woke up be ntse ke rapela and I continued to pray. be ke utlwa e dutse mona I could still feel it hanging. now Jwale, tsatsing lena today, e ne e tloa mona it was moving from there. e ne tla mona It was coming to this hand. now Jwale, ntate modimo o mpha tšhelete jwang nna how is God giving me money? modimo God,
When I feel the money spirit, I know there are people whom God is opening their finances. Because God is giving me money through you. So when money is released in my life, it means your money is also released. Because of time. Buka deep Numbers, in the book of 11. Numbers, chapter 11. Numbers chapter 11 verse Pele riamo harqale ho Exodus chapter 18 verse 13. Exodus chapter 18 verse 13 Caspit. The next day, Moses was settling disputes among the people, and he was kept busy from morning till night. Verse 14. When Jethro saw everything that Moses had to do, he asked, what is all this that you are doing for the people? Why are you doing this all alone, with people standing here? Verse 14. Verse 14. Muhewa wa Moshe abona tsohle tse Moshe aneng a di etsa setjhabeng mme are keng e o etsang setjhabeng ke ka baka lang ha o ahlola o le mong mme setjhaba sohle se eme ka pele ho wena ho tloha hoseng ho fihlella mantsibuwa ka baka la nako ba tsona Jethro Moses. Jethro encourages Moses to have people that have him carry the work of God along. After then, he says, choose men that will help you to carry this work. Amen. Then verse number 21. Harasi chaba sohle o kgethe banna ba bohlale ba tshaba modimo banna ba nnete ba hloileng tjotjo o ba etse babusi ba busang batho ka dikete tseo le tseo mbale 21 mfundisi. But in addition, you should choose some capable men and appoint them as leaders of the people, leaders of thousands, hundreds. Thank you, that. Yeah? That is why I choose thing, you know. Kachuza lienwa. Kachuza lienwa. Emma mona bundat. Agiso ubis. Ba usugulisa kesineka skis. Ubonda take you choose them. Ana batho ba mathang jala ka batho bana ha ke ba roma la sa itoliki. These are the faithful men that runs like nobody's business when I call them. They respect me like I'm their father. They don't just fear, but they respect me a lot. Today, Kajenu, gentlemen. I speak the words that Elijah speak. Elijah says to Agab, he says, Ahab, I hear a mighty rushing wind of a rain that is coming. What God is going to do in Bloom through Victorious. All my members are coming back. Watch the space.
Watch the space. They are all coming back. Modimo is about to do something. Hona le ntho e Modimo a tlo e etsa. He's putting things together. Even with you, he's putting things together. He won't just do it with me, but leave you out. Le seva le apere tjena ka nako eo e tjena dulang fatshe ka nako e tjena ha re seve jwalo re tenne marukgwe Modimo ka kobo tsena ke a di dedicate tsatsing lena a se di kobo fela empa ke dikobo mara se dikobo fela mara ke dikobo petsona mme magete ka tsatsi le leng one day mosadi wa phalo ya madi a woman of the issue of blood, she understood and knew the power of the garment. Today, Shepherd Bebane. Shepherd Mudisa Bebane. Shepherd Makai. Mudisa Makai. Shepherd Macheta. Mudisa Macheta. Jwale batho ba ka ba se ba hlola ba nrwa ka kelemo ba ke ba rwa ke re le bangata. From today you will receive my pay. Mosebetsi ko. Here is the work. Mosebetsi ko. Here is the work. Batho ba Phumulo. The people in Phumulo. Ba hloka a shepherd. They need Mudisa Ya tla yang ka Laboraro lo bua le bona. that will go on Wednesday to talk to them. Phase 3. Phase 3. Batho ba phase 3 ba hloka shepherd ya tla lo bua le bona. They need Mudisa that will go and talk to them. On Sunday, we should see your flock coming along. Shout Jesus! Jesus! Now, waka it's a million hole. Tate Makai. Botshabelo bo se ke ba hlola bo ba lonely ba se ke ba hlola ba ba lonely o tla tsatsing le ha o lead botshabelo ha o lead. I'm still a leader. I'm still what? A leader. Moses he was still a leader. A leader.
bana ba thusana le yena o etsa jwang o jara mosebetsi I get it. Amen, Dr. November. Now ho bomme to ladies. Now ke a tseba le tla re I know you're going to say nkabe he should leave it to me. like about tseba eng ka bona Irrespective of what you know about them. le nna modimo mpitsitse a tseba dintho tse itseng ka nna God called me knowing things about me. Yes, sir. ke le tlohelle a o dineo o matha a ke so bone motho ya tshepaetse jwala ka wena ha ke so bone motho ya tshepahale mafu a mona kerekeng kaofela tsatsing la kasheko lena mo festulo se se me pela ba mang mona di ka etseng ba mang ha ke ba kgetha because of ba sebeletsa Some I did not choose them because they serve. ke ba khethile ka baka la ntho e ke tsebang e dutse modimo wa I chose them because of what I know that is upon their lives. ke phete okay mbe ke mamo daina tlokwa ha ke ka o jetsa ona le mong a tsamayang le yena thaba ya me wa tsona le ntho modimo na bua le nna ka di-intercessor a re di-role tse bapalwang ke di-intercessor ke tse kgolo feta batho ba kereke Sure. ha ba di bona di a fapana di a fapana ka baka la dintho tse modimo a di beileng hodima bona ka baka la eng ka baka la eng bazalwana modimo ka a se dikobo fela batho ha e ka ba kobo ke mang ke a katlego yena ke mang hlaba hlokwana wanaka ke ma manako ke ba bitso la le a ntshokodisa tate pheko batho ba ka o nyatsa ba bang ke nna a tsebang gore wa ba aperetse tshweu ene ke a tseba gore wa ke ba apesitse seaparo se sweu ke nna a tsebang le tla tseba nako e ntse tsamaya why ba apere ba disa ke bana. Those are the shepherds. Ba disa ke bana. Those are the shepherds. Ka bokgutshwanyane. In short, bana ke mahlo. Those are the eyes. In conclusion, when they are like this now, lona le eme ba tla tlosa bontate ka pa bo brother le a hula bontate le bo brother a gore ke tlose tšhelete fela lona le ka o hula tse ding ge ke be hantle lona o hulang bo metsi bo matswai
Swangelo. Clear chelte swangelo. And otine hantle tsatsine. Ka speed. Isem ro. Okay, thank you. Bible ya ka speed. Numbers chapter 11 verse 16. Morena a re ho Moshe entlisetse banna ba mashome a supileng bao e leng baholo ba setjhaba sa Israele bao o ba tsebang hore ke baholo le ba okamedi ba setjhaba sa Israele o ba tlise ka tenteng ya morena ba eme ha mmoho le wena mme verse 17 ke tla theohela teng ke bue le wena ke tla nka karolo e le nngwe ya moya wa o wena ke ba abele ona ba jarisane mojaro wa setjhaba sena le wena hore o se ke wa o jara o le mong ka English. The Lord said to Moses, assemble 70 respected men who are recognized as leaders of the people. Bring them to me at the tent of my presence and tell them to stand there beside you. Verse 17. I will come down and speak with you there, and I will take some of the spirit I have given you and give it to them. I will give it to them. Then they can help you bear the responsibility for this people, and you will not have to bear it alone. Let's go, let's leave. When God called Moses, modimo wa le elevator o lenka o lisa level eng engwe mphe hape le tsai lona le clean ka speed hle eba still o tlola matso kwala matso otlolang a itse hodimo modimo wa ka ke a dumela a re me ka motho ka ofela mphe great test yona ya nene ke nwa o itsetse oli ka speed tlotsa dieta tsa ntsa batho modimo wa ka tsatsing leo I never thought gore ke tla ordaina batho le no wena wa tseba o tlola letso bona modimo ka tsatsing lena ke tlo count of hlala o 3 le emo di mang letso a ke tsole re le tlo gona o yema mare he modimo ka tsatsing lena when Moses a release moya wa hae hodima batho hona le batho bana ba sa tla ka pele mara ke ba tshwarwa ke ntho eneng e sa tle ho bona mare ba ya ba tshwara wa bona hona le ba tlo tshwarwang ke ntho mo ba bang modimo tlo bula dipono modimo tlo lena modimo ka ke dumela o nke karolo ya moya wa ka o di be o di mabona
1, 2, kalama letswai. Ba be fatshe moo. Le wena ka e tshwara o ntse le setulong sa hao ntho. Modimo ka nka karolo ya moya wa ka o e be hodima bona. Jesus name. Ereke tsama ka tlolo ya mo profeta wa ka. Ba tlole fatshe. Mpele tswai hape. Mpele tswai ka speed. Ke lokolla favor hodima kereke na tsa selena. Receiver. Modimo ka ke lokolla di-lucky tsa bona. Ke lokolla di-blessings tsa bona. Modimo ka ke lokolla favor, ke lokolla di-blessings, ke lokolla everything. Modimo ka everything. Satilena nka tšhelete ya hao, nka koloi tsa hao, nka business ya hao, nka promotion ya hao, nka mosebetsi wa ke re bula molomo le nke. Dinke di bitse ka mabitso, ke nka tšhelete ya ka, ke nka business ya ka. Dinke di bitse dintho tse di ka ha ka ba ke mosebetsi o bue o nka mosebetsi wa hao, o nka promotion ya hao, o nka tšhelete tsa hao, o nka kaofela dintho tse di hlokang ka lebitso la Jesu wa Nazareta, ka lebitso la Jesu wa Nazareta, ka lebitso la Jesu wa Nazareta, ka lebitso la Kriste. Take everything. Leo Satana ba utswitse, leo baloi bana ba utswitse, leo ba devilship bana ba utswitse. Take everything. Take everything. Take everything. Take everything. Re ka leboha ka ntho nngwe le nngwe yo mphileng yona letsatsing la kasheko lena. E re bophelo ba ka bo lokolohile le tsohle tse ne di tlangwe ka lebitso la Jesu. Ntshebe ema ka motho kaofela le tlole ba robetseng fatshe. E re o tla tsatsing lena ke turn around ya bophelo ba ka. Jika. It's a turnaround. It is a jiki zinto. Irona linto mudima ichinchile. Ibu a business inyaka, it's a turnaround. Linyalo laka turnaround. Family nyaka, it's a turnaround. Come on. Ibu skolo, it's a turnaround. Ki fila turnaround. It's so Santa Selena. Kalibito la Jesu Kristo na Shapa matsoa haholo. Shapa matsoa haholo. Give God a hand of praise. Give God a hand of praise.
matsogo nka le dilo di matsogo ntšhebe se ka dula fatshe. Look at me, don't sit down. Lona ntšhebe Look at me. Look at me. o bona tlo tsatsing lena le You see, from today, you are free o lokolohile. ne etsa tjena itšhebe tjena o itšhebe o re ntho e ne ntse ke re ke yona Ntho ene ntse ke re ke yona, ya bofutsana ya bofutsana, ya dikoloto ya dikoloto, ya mathata ya mathata. e re tsatsing lena Tsatsing lena, o setse nthonyana ena fela ho setse nthonyana ena fela, e ntseng ke e bona e ntseng ke e bona. mare nnete sebele Mare nnete sebele, go na le turn around ho na le turn around. dintho di tšhintšhile Dintho di a ke tjhintjhile. sa le mofutsana Ha ke sa le mofutsana. a ke sa tlhola ke ba Ha ke sa dikolotong hlola ke sotlwa ke dikoloto ke sotlwa ke ke dikoloto. kopa Ke a ke kadima kopa ko kadima. moprofeta wa ka Moprofeta wa ka o buile polelo o buile polelo hodima bophelo ba ka hodima bophelo ba ka. a tswa o tla tsatsing lena ke fetohile ka tsela e makatsang Fetohile ka tsela e makatsang. le bophelo ba ka Bophelo ba bo ka fetohile bo fetohile. ishapele matsoho you are blessed. re a leboha ntate nako ha eyo fela kereke ne tshwantse e le amohele hantle semolao mare kereke a nako e sa a eyo le tla amohelwa ke nna re a leboha di shepherd tsa kereke ya Victorious re a leboha 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 re tla le etsetsa celebration re tlo thaba le lona. God bless you le ka khutlela ditulong tsa mona nka a re me ka maoto kereke e tswile nka ema ka maoto fela